bathi xa bangivalele ibhele excuse me bengishepha internet okusini osebhele ibhele yakhe istock isinakhona kodwa uneroom yakho wedwa ubeka unendawo nje yokushawa umoya ubeka bathroom bahlala wedwa nje bahlala inyanga yonke khona bakubonithe abafiki akho visitor fana umuntu olahlile nesekhaya wazi ukuthi ngubo wacela ngiboshiwe ngisepine town kwese bangisepine town ngiyacanga mhlawumbe ikhabe efuna bezongibheka bangangithuli bengivalele ibheleya for imanyanga yonke bese ngithola kamuva babehamba bengitrace ukuthi ngubani okabani banabantu babe network abantu abasebenzile bakutrace ungaphakathi wena bangivalele yes babuye bilambathi wabathola bengathola ngalutho umuntu akaza kana connection akaza aqumngcele ukathi efundela futhi neminyaka emibili emithathu ehleli ekhaya nayo ikhuza yakhe yasho ukuthi befunda esikoleni ayikho nje lento futhi ukuqanga nje weingane ukuqanga kwakho ukuthi waqondana nezinto ke zamlungela izinto zakhe hayi ngoba mhlawumbe khona into ngemuva yeah Beta angilukhuze nje lapho elenkambu yes ukuthi sifike yona ikhombisa ungazi kakhulu yes ukuthi sivele sitsheniwe ngami kanjani and then emva lokho ke sekuvuka le impimbi ke manje khona abantu asebenza istrategy settlement sokuyilukhuza sokula nalenkambu ayuhlumweza umphakathi ikomkeke buya ngokuzola ngentantake lapho ngisho ukuthi i-reinforcement asiyenzile ubabulu kuza inkosi sasitshenile indaba eziphi ukuthi nomkhankasweni kunuva abantu ukukhala umdlalo uselwazi udaba osomabhizinisi ngaphakathi sasibatshenize baxoxe bonke sabutshela nomkhankasweni ukuthi nesixoxa abantu babe imbumba ungangena ihlaba iqhama ngaphandle sona izinto zethu njengoba seqalile kwenza kwezinto osomabhizinisi bathathile osomatekisi bathathile abo bonke ngizobacabanga ngaphakathi namakhansela ngamanye amazwi ni covered yonke into abayenzayo inkampu covered makhansela la esindile uhulumeni wakwaZulu sasixoxisa wabiza ukuze imeeting sixoxa nawo sibatshela kanjani so covered nje yabo yonke into esiyenzayo nje sihamba nelokhusi sihamba nawo masses asinankinga so nakhona inkampu esihlupha abantu asukuma sibheke back nenkampu esihlupha abantu kube khona something esiyenzayo kubonakala emphakathini hayi siyazama ngoba ngabe sengathi sisuse into besisusa into soyethela inkambu siyabashaya manje sehleli thina akukhona ukulukhulu kungiyangazi sikwenzayo yes so each and every person oyihlumeza ngalesikhathi simthatha sasinokuhamba abameliki yes babantu bekuthiwa ngempela abantu uLindanzama hayibo uZombele first chairman ka-ANC lamunville ANC Vundomo chimo qala ka-ANC lamunville Prince lamunville kwakuzombele kwawummeli wami nabe lahlukahlukene each and every person oyilukhuzo oyihlukumezeka simthatha kusobameli so kuno affidavit nje ayiphala yo bathi kwisimanga ngithola incwadi mengibheka incwadi iqhamuka Adrian Flock Minister of Law and Order bayincwadi bale mina angena mail mina angaze ngize affidavit ngithumelele ukuze lePitoli angaze ngenze lutho kodwa yonke into ihamba kubambili kodwa incwadi ethi mesibuya aqonda ingqondo ngoba mina mncwabe ngezansi Minister of Law and Order Adrian Flock ngale incwadi yashona laphi Minister of Law and Order sizwele ikhalo zakho lapha eLukuzeni endaweni yangakini sizama wonke amandla ukuyilungisa ingomaduzane nje kuphela just a short paragraph manje bayitshela ukuthi ummeli angazi ukuthi kwenza batrust bethe mister angazi kwenzakalanda inhlanhla enkulu kahle ngathula ngathi naka amabhulu uNkulunkulu bezombulala usoze ne-address yami ngaze ngikhuze madoda uselapho ke mholi ngendlela oyichaza ngayo iyamangaza uma ubuka manje isimo ngendlela esekuyisona usuyabona manje ukuthi la Dassenhoek kunabantu abanjengani mholi abathwala kanzima kangaka kwazofika la ekutheni ubhalelo Adrian Flock incwadi kuyinto enkulu kabi thina lokho because laba bantu ngalesi sikhathi sobandlululo babengenalo uzwelo babengezwa lutho oliqhamuka kumuntu omnyama so manje ngizama ukusho ukuthi mholi lolu hlangothi olibekayo manje
luveza enye into ngawe ukuthi ube ingcenye yabantu abakwazile ukulwela lelizwe noma ukulwela inkululeko njengoba sikule inkululeko esikuyona namhlanje. Uma ngizokhuluma kanje ubale indaba zokuthi waze waya nobaba wakhe enkambini amaphoyisa ekuthwesa amacala angekho because nje ufuna ukwenza into right but ifanele kuboshela ukuthi wenza into right because akufuneka athi izilidele lapho manje la ngifike ngithinteke khona kakhulu mase ukhuluma indaba ukuthi kwabakhona incwadi yazi yaqhamuka ngisho Dassenhoek wawuthwele kanzima lida kuleza ikhathi zobandlululo yiko mangithi mina singabona kusmooth namhlanje eDassenhoek kanti sekuyavela namhlanje nampa abantu abakwazi ukubuilda le Dassenhoek abakwazi ukuyimolda le Dassenhoek bayenza yahlangana abantu bangalwa ngoba ngike ngezwe futhi ukhuluma indaba yabaholi ababesuka kwamanye indawo bezobhatala koNtshongweni koClermont kobanibani ngoba beyibuka njengendawo ephephile kodwa at the same time kunenkambi la yamaphoyisa ashaya abantu awabashayela ukuthi akube la abuya ngokuzolala. Angifuni ukuphazamisa kakhulu ngoba khona le ngizuza nayo manje yokuthi ke sekukhona abaqala ukuqoma kuyona ke manje lenkambi ezaziningi inkinga awuze nayo mkhulu. Mina Dassenhoek namfethu konda ebusisekile la ngoba akusho into ngake ingedwa khona egenge ngahlakani ngaphezulu kwami kodwa yonke into sasenza collectively ngokubambisana ngoba phela kwezinye ikhathi kobuye gqina sibambana nami ngibheka ukuthi efeni qabe khona kodwa yonke into sasenza ngokubambisana kuna into revolution ayikho smooth kuna mawuzohomba kwamsekhona khona sengishilo uqala ihomba zelokhuza inkambi efuna phakathi sumphakathi thimi sifikile afika nezinto zayo khona engeke intombazane lapho khona abafana bodwa kufika beqoyina nasemakhaya nabanumzana babele abafazi ba nani kodwa nje abapaye ngawe la kusayike emakhaya babana nentombi ezinhle plus nentombi la iDassenhoek sibashela ke baqonywa ke akunocala kabanike lelo but kwangehlike kahle ke emphakathini ukuthi nabanye abafowethu ukuthi namantombazane ehlala nawo la aseyimpini asethi information manje ngoba beqome nesitha uthatha information uyise ngaphakathi yes but sibe bakhumbuze abafowethu ngoba isekelo esinye sethu sisasinye kuphela ukuthi singaphambisana ikhathi ngaphakathi singadidiswa ubala sisixabana sisodwa ngoba uxovana yabo inhlansi elikhuza umlilo ngofisa yonke ilukhuza indawo indawo enkulu kabi yes so ifana sivike into efana lezo ngoba sokulinda ukuthi namantombazane lawo ufuna ukwenza into ethize iqhubeka ikampini and then i-leadership aqhama i-decision ukuthi no amantombazane kuyilungo lawo baqome but thina aswasebenzise ngendlela ezosiza thina ayikhuma nokuqoma kwakhona ngakhaleni ukuthi athatha information ayisengawo awana information empeleni yes information awana ukuthi sihlangene yes nayo into ehleli shawa kodwa ungale abanako bona bazohamba bathola information ngoba sasemkhankasweni ukuthi amabhunu la lapha egcwele enkambini kuzoyenzakalisi ngendlela esehlupha ngayo sasithumela noplamba ukuthi nje sifike siqale isikhathi sokugeza kwabo isikhathi sokupheka kwabo sithathele amanzi ngoba phela amanzi ipipe amanzi edlula la ilukhuzini yethu endaweni zabantu kunelukhuza yabo kune-reservoir ikhuza khona yes sasifike khona noplamba wethu sasifake ipoison khona lapho uzohamba ufike kanti bethi bayapheka kanti bethi bayageza uhloke umzimba usho umzimba kuyinqaba nokudla bazokudla labantu badla poison so okuseka abantu bazosiza ukuthi ne kuphekwa nini kugezwa nini iningi ligeza nini ukudla kuphekwa nini kwabantu abaningi ukuze ngakhathi kwazi ukwenza umsebenzi wethu azisala kumuntu mazana siligunyanga ke safika ngelilanga umuntu mazana sibonakele ilukuzeni sibonakele noma ngesana wakhonekele kanjani kodwa kwasoka kunakele yabo into engahlanga kahle futhi lapho ke ngoba phela nazo lezi ngale lezi sinabazali nabafowabo sinezihlobo khona la ngaphakathi akulona ukuthi uphamise isikhathi manje uthi ubula mase kwenza into efana le yes kuba inkinga yabo
ezinto esadlula kuzona ke lezo ezinzima nalokuthi ke futhi ke kwase khona abantu asibenukana ke bebodwa phakathi ngokuthi khona bazobafika la kumina ekhaya bezongitshela ukuthi sibambani bayimpilo zamaphoyisa uma usujula nendawo usubusisa kahle why babali thu impilo zamaphoyisa bese belingasa ngami bathi ngiyohlela imboshwe nje nina ngicela imboshwe ba ngoyimoshiswa yibona ngakuphebeza kanje ngabatshela ngathi mina uboshwe kwami mina ngiboshwe imisebenzi yami mina engenza engazwana ba uhulumeni obandlululo akho umuntu osuka la hamba yosho kulezi stethizi imina ithele ibonakala ezenziwe yimina ezinqathana baphathi ngingasukeli nganzabantu izimpilo zamaphoyisa and then bahluleka kulukhuza ukuyisasakenya into yabo kulukhuza ngoba phela le mpimba unayo igarage bahluleka kubambeka babona imbuzo ebuzwayo kodwa kwahluleka kukhonto ebambekayo bayikhiphayo nawe ezokuculisa ukuthi ngempela labantu yeah kodwa ngikushuma ivangeli ukuthi ngasona isikhathi msani ukuzama ukuthola izinto izobanga kuba khona uhleva ngaphakathi endaweni bese kuvele ngoba uqalisa kwalento kwakukona ukuhlela sibumbene vele ukubumbana wethu kuzoba khona amathisa thizini asame indlela zokwaphebeza ngehla so nina musani nini kuhambe nifundulula izinto ezobanga ilokhuza uhlevani ngaphakathi yabo angezwakala le ngoba baqina bethi shuthu kuhluka kusebenzisana kuzohlukana ngifuna abantu abantu beqhuma kuyiphi indawo kodwa iyona indawo lapha ama-areas ethu siwahlukanisile ngenxa yokuthi inkambe yasivele sihluphile amansense lapha siphi igama lakhona sinquma isigejane sabiza ukuthi Mozambique iDassenhoek lapha esikoleni sathi ilokhuzi Namibia iTonut lapha sathi Cuba la ngasebhekudla ngodimba wayilusaka 21 kwayi-Angola ngoba sikhuluma nge-Angola ongazi ukuthi sikhuluma ngani adideke shoot ama-code name na code name so naleyo ndawo nabantu abayifike lana beqhama kwenye era enecode name ethizeni ngifuna ukuyisho ngegama abathi ngcono ukuthengisana kuphela ngasho ngakudami-ke ayi sangivele kupheleke phela ngoba phela manje nake ngeke ngivume mina ukuthi kuchithike igazi bulawa abantu ngento engekasiqinisekile into engenabufakazi yes ngoba nifuna ufuza injongo zenu ukuchithike igazi into sasifuna ukuyivikela usebenzisana ngizambalika igaba nje mfokwambonambi esahlangabezana nazo ezayithunaza inhloso yethu yabo sengibali kwenkambu ngabala amantombazane ayiqhuma enkambini ngabona impimpi kokhona indaba yase-21 nocutswayo kusuka abafana nje ababili abathathu bayaxabana kuzophuma umphefumulo sikasuka emva kwalokho sekuthiwa ukusho ukuthi ongaliyo ongali bonke labantu bangaphansi komphakathi wethu esiwakhela bakwi-umbrella yodwa yes kwenzeka lento esasishile eqanisa sifuna ukuthi yenzeke kuvele sukunyaza ifuna khona sami siyokhuza ngulaka lo ngenhlanhla-ke ama-comrade ngalesikhathi-ke ayihlonipha-ke yabo wathi uma ubuza ngala uhlangothwe ngala uhlangothwe ngala hlala phansi kuxoxe kuboniswane siyaphela lo hlava although noma mhlambe kodwa khona sephangalele ngala nokhona sephangalele ngale ko into embiki kodwa sekuqhubela phambili aphela kanjalo ngiyakhumbula leso sikhathi impela mholi nihlanganisa leyo nto kwaba isihlava esimbi kakhulu ukuthi ama-comrade eyodwa aphakamiselana isikhali kuze ube khona omunye odlulayo emhlabeni kodwa mholi ngesibindi senu ngiyakubonga futhi namhlanje lokho ukuthi nakwazi ukusukuma ngokukhulu ukushesha siyayidinga i-leadership enjalo ekwazi ukuphakama izinto zingakonakali kakhulu ngoba iDassenhoek ngaba ilawuleka ngokuba anikwazanga ukuthatha lelo xathi ngiyakhumbula impela engathi kwahlanganwa konje le ndawo eseDassenhoek uthi i-code name yakhona kwakuthiwa wesokundi imande lapha phesheya kwakuthiwa iseNamibia nafika impela ngangisemncane impela laphana nizosiluleka kukhona ucuthwayo kukhona i-21 kukhona nje wonke ama-comrade kwakuwena ubhuti Maqino ubhuti coach wase-21 Mkhize nomunye ubhuti osashona-ke elinye i-comrade kwakuthiwa uSimiso ngiyakhumbula impela nafika nayibhula lempi